paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam na natuyang. Di tatirsina ni kumarik akwanang. Agbayad akman iti utang ka. Imbag man tad da pagbayad mau. At daingtad ni tatam abadong apagbayad ko. Sigurado ang maragsakan ni kagawad ko nang tagbayad kan. Nalabsak ka ta nakapanimi di tirsina na. Aya, mala ina nga rudal. Marikwanang, good morning! Nakaisam ka mo't abigbigat. Siyempre, naragsa ka gayam. Imbag man da naragsak ka, siya kat sa anak naragsak. Ay, jakla ko man nagpapautang. Apay ayamaray. Saan damat nga mo ti agbayad dagiti nakautang kanyak. Siyak pa'y ti ko silapan da no agsingirak. Aya. Ay. Kasla ni Mari Banang, idi siningir kaw, kas taonay ti ko silap na kanyak. Akasla da na dagsan na basol ko pankwana. Siyak maray. Saan ka ako silapan apulaos? Wen ta saan ka amakadlaw? Uray kuskus silapan ka, ipagarup mo nga isisuman ka. Kasta nga ron maray, nupimuskulan ti rupa. Ay, jak to agpautangan inton maminsan. Talaga saanon. Kasano nga, no agbayad ak itan iti utang ka. Agbayad kan? Wen, ala, kwentaam aminin nga utang ko, tabayad ako. Amin, amain. Ay kat nasaya at no kasta. Sige, takwintaag nga raod. Wen, maray. Ahap, isagan akong ti pagbayad ko, Ay, mayat at. Na talaga nga ada kwarta, Maray. Darasam nga ron ti agkwinta, tama nga no agbaliw ti panunot kaw. Wen, Maray. Yan nante calculator ko. Mabitlaang, Maray. Hindi nakpagurayan iti mabayag, maray. Dinsamot ko marik atuyang dayji at dayji tersila ni Marikwana. Una na. Mapan na kano bayadan dagiti utang na. Adda pagbayad na. Adda kano intad ni tata ba daw nga pagbayad na. Ay, kasta. Ay, siya. Diyak pay laang kayat agpakita ka ni kagawad kwanang. Tawan pa'y pagbayad ko iti utang ko. Saan ka pa'y lang agparpanang kinikagawad ko nang nuwad da utang mau, nanakura. Kusilapan na ka. Talaga magtasaan. Kita amda na natuyang kan kagawad ko nang, oh. Katawa da katawa, oh. Kasla adamat iyaw awat ni Marituyang ka ni kagawad kwanang. Daytan ti pagbayad na. Ay, ala, panawan kan dito'y dalan kwarog. Agawid ako. Ang mga numakita nak dito'y ni kagawad kwanang. Sige, inanakura. Tagawid akbatay. Oh, yawat kun kada iti bayad ko marikwanang. Katwan, Maray. Yawat mo nga rodan. Aps, adda malagip ka. Na, Sakbay nga yawat ka, adda kondisyon ka. anya day ta kondisyon mo? Agbayad ak, ngam, umutangak manang. Anya, ay punay kamatan. Apay ngay nga ada kondisyon mo, akasta. Katanya ngay nga raw, nagbayad ak gaya man. Ay, kabay-bayad mo pa'y laang. Umutang ka man na nadagaws. Ay, kaun amaray, kasta talaga. Aw, mayat ka? Wano mayat ka? Anya ngayon ti maaramida, kat dandanid di mo yawat day ta kwarta. Kunakto katamayat ka. Mala, awatam nga rodan. Ay, kumusta kayo dito tersin ang kagawad ko, Dang? Ay, dandani mang rikab, kapitan. Dandan, apa nga? Di mo Ay, ipalubos? kasanaw dagiti daddo maanak ka utang. Saan da nga ammo ti agbayad iti utang da. Ay, sus, bari-bari apaw. Asino ayan dagita? Huray dagiti kagawad ang nakautang kanya. Saan da nga ammo ti agbayad. Ay, makaungetak no kasta ti ugali dagiti uopisyal ka, Day. Uwan nga rod. Uray ni Mari Banag, at damot utang na kanya kat di pa bayad. Ay, sana ka makaugat. Injak amo data. Ay, di ka man agin di mo, kapitan. Kwa.
Ibayam tayo baga ka ni kumaran. Tao ba'y agbayan? Naskan lang nga agbayad kayo ni ti utang niyo, kapitan. Tani marito yang nakabayad doon. Ay naimbag man. Ay, nagsaya atan ni Marito yang nukasta. Bilibak! Inta garam, Chef. Nagsapamutan apa nagaram daytan. May mayat at tinasapa. Intang harutan. Ijay daya ti pagarmanta. Taado ti babalasang ijay kay. Kaya't mo asawain. Lumabas ta dita tersina ni kagawad ko anang. Kuna. Ure sa dino mo ti papananta. Laod, daya, abagatan, amyanan. Lumabas talat tamot iti tersina ni kagawad ko anang. Makita nak ni kagawad ko anang. Kusilapan na. Napay makusilapan na ka, Chef. Apay, dabasol mo. Diyak pa'y nakabayad iti utang ka. Anya? Malaki din, ure ko silapan na kan. Saan ta makaaram no di ta lumabas ije tersina na. Nakakatawa talaga tis istorya kanya Marikwanang. Naahon nga raw takas taunay ti katawa. Ay, kwaraw! Sa dino ti papanan niyaw! Ayan di ko araw. Dagitada man lumabas da dito'y ayan ti tersina am. Ay agure ka man tasingirak. Ay kwarog, kano kang agbayad? Oy, kwarog ka na Tumalyaw ka mat Agbayad ka na, makaungot akaon. Adalakit din a pinartakan dati nagna. Kwarog, agbayad kan! Nawanon, nakaadayudan. Adda pa'y laganas na lumabas dito isangwanan ti Tersinak. Di namot ammo ti agbayad. Imbag kanya kata nakabayad ako na niya maray. Ngayon imutang ka madaon. Si kaki di mo. Ay, aguray katagistorya akmanon iti nakakatkatawa. Apay ay apakatawa kalapakatawa. Siyempre, tapno di naksingiran. Uray di na kun pakatawaon, singiran kalata. Ay sus, di nakpay singiran ita. Apay asan? Kano inaldaw ka nga umay umutang. Aya? Kasla di mo matamaw. Apay nga, aya, ti isong batmaw. Agawid man langan. Kano kang agbayad ngay? Nakaglutaw. Nakalusot ta ka ni kagawad ko ng Chef. Saan nakasingiran? Handa kagayaman ng lingid kanyak. Sapay pumanok kao damit itay. Nang ikaw. Unaan ta ni mapanagaram iji daya. Kaya mau. Abay, sa dino pa'y ayat iti duma pagaraman ta. Numalpas iji daya. Mapantansa mo iji laod. Uy, talaga sursurin ta. Ano sa dino tayo iti babalasang. Una, kulik in kulik. Ako na da, Chef. Agure ka. Apay? Lumabas ta dita barangay hula. Kanya ko ma. Abay, di mo makita dyan nakatakder ala kay di ruangan ti barangay haul. Kano ni Kapitan day ta? Paypayapayan na tao. Ay, wangag pasaw. Ni apay ngay. Anya nga tati bagana. Ibaon na tamanin day ta. Si kantumot nga main. Apay adito'y tanag na. Kano dito iti shortcut? Ay, intan. Agungot ni uncle ko no saan ta nga umasidag iti ayan na. Apay uncle. Sa dino ti papananyaw. Sa dino itayin ti papananta ko, Sep. Kasla di mo mo Chef. Kano nagtulagan tama pantagaram. Ewan uncle. Mapan kami kaya magaram. Ay. Agwalis kayo pa dito arubayan ti barangay hall. Ay, Chef. Kasano nga yan ti panagaram ta? Saan ta na makaram Anya ti pagin-in na rasaasan nyo dita Ay, ewan uncle. Agwalis kami. Sapay agur-uray dagiti armen ta. Nakalusot ta kini kagawad ko anang. Ngamusan ta nakalusot kini uncle. Hala, agwalis kayo. Yak kayaten ti mapandita tersina ni Marikwanang Marikura. Apay ngay mare, kat no idikalman, nakita ka laang dita. Singir mga minasingir. Kunak man no nakabayad kan. Nakabayad ako ngem, imuta nga manan. Ay, kasta aya. Umayak laangan makiinistoryakan ka. May mayat pay no dito ikan nga umay. Dito'y balayaw, awan timang singir kanya.
Ala, umunag ka nga rod, Maray. Ta dito itaunag nga agin istorya. Wan maray. Masapat amang rugi nga agis istorya. At ato ti mapag-istoryaan ta, Maray. Nagadun ti na istoryataan niya, Maray. Wan nga ron maray. Di tapay katamon no anya ti katawaan ta. Ay, wala niya. Apay nagkatkatawa ta, Maray. Ha? Jak manambaw. Ay, Maray, at dagayang malagip ko. Anya day ta maray. Nataljapak jay pagkargaan iti malukong ko. Apay maray. Malagip ko. At dagayang binulon mo iti amalukong ko. May sadakkel kan may sabasek. Si Kam, tila malaglagip mo. Di mo pa'y insubli dagiti amalukong ko, Maray. Ay sos, awandan maray. Ha, apay ngay nga awandan. Bumulod ka di mo amo, ti agisubli. Kano na bayag mo na binulod ko dagitay. Malagi mo pa ilaan. Aya, Idi pa'y panawon ti hapon ngayon pabulod mo dagitay. naa, nagbayag mo't gaya man. Kawan, si kanto mga may tila malaglagip mo. Agpada kayon samot ken ni Marikwanang. Isumot laga mapinagwalis na kami ang gay. Tamalamin ti honorarium may. Eh, maalat tayo ko na mata oras siya. Ket, sa dinuhay nga rin ti papananta. Apay, di mo amo. Kalsada tayo ti ayan ta. Angam sa dino ti pagturungan ta. Guri ka. Kunak no agawid ta ni ti balayaw. Tumagas ta pa ije tersinan ni kagawad ko na. Ops, diya kaya ti dumagasi jay. Itan. Sirenak ni kagawad. Itakit din. Dumagas ta. Naitag bayad iti utang ta. Pagbayad ko dito yung honorarium ka. Wala. Yawan tun kwartak no pagbayad ka. Ay, darasem. Bayad na mo. Tapno di nakakusko sila pa. Ang... Kaya asidagtan iti tersinan ni kagawad. Ang bayad ka kintin. Apay, anagtaraki kayo matita ka ni Kwarog, Kapitan. Nakabayad kami la iti utang. May ibagam ti kastan. Diyan saan kami nagbayad. Pukapukawan na kami. Kusilapan na kami pa. Ay, katuwan natin, nagbayad kayo itan. Naragsakan kagawad. Ay, katuwan Intan ng kail. Barang nakaluton niyan tay. Mabisina ka. Ay, mabit lang ta da ibagak ka ni kagawad. Anya dayta, Kapitan. Ay, di mo kuskusilapan ni Banang no umay dito. Ay, talaga asaanan. Ibagam kit di kan kwa na nga umay gumatang dito tersinak. Tadi mo umay gumatangan. Kuskusilapan tubig. Saan nga rudan? Umisa makun Ngamin, kumahare. Marikwanang. Nay, kaluklukat ko pa'y laang titirsinak nga madakan, Maricora. Kat umayak gayam gumatang. Si Katibwe na manok ita Agswerte ka, Mare. No siyak ti buena manom. Idi kalman, nagswerte ngamin. In may nagbayad da Kapitan kan Kwarog. Idi kwan nagsasaro noon tigim matang. Ay, kasta aya. Ay, kat saan nga rodan anasakit tinakam mo? Tauray siya. Nakabayad akmatan. Wan, saanan? Napanunod ko, Mare. Sa anak laangan nga umutang, tapno saan nga agsaksakit tinakam mo kanya. Apay mo't anas sa umday ta. Pagtaudan laang iti sakit tinakam dagiti utang, asaan amabaybayadan. Ay, husto ka, Maricora. Naragsak ti panaggagayam. No awan ti sakit tinakam, ti tunggal maysa. Ala sigay! Dinon tinagipusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglain. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kenda ito'y ng estasyon.
Agyaman kamay, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagado kayo nga agis istambay dito tersinak. Ngam saan kayo mat ngarot a gumatang itilakaw. Di mata nga makagawad. Gimatang ka, ngam may sa akin day. Ni? Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tataba daw. Itay pa yan asang puta dito tersinam. Di pa gimatang apulaos. Didak man disturbay. Bisyak, nagsilsilpon. Gumatang kayo mat itilakaw. Hoy, tataba daw. Gumatang kan. Ayaw at igatang ka. Ni? Sapay na ka nga to dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplyan dagiti lako katinapay. Uy! Nag-replyin dyan kachat ko abalasang. Ay, kapay nga. Di mo lang reply, di ka chat ko abakay. Na? Naska na gumatang kayo itilakaw. Tano saan? Ha? Ano saan, kagawad? Anya ramidam? Tano saan? Sukatak ti password dito internet dito tersinak. Eh, just Ha? kay. Kapay awan kukwarta di tayo. Ay, mapana man lang mangalan, di balay. Ada kwarta dito kagawad. Gumatang akaw, ito may sakit day. At damat lagayam igatang mo. Ah. Rayang pa ila nga makaungutang. Uyag! Ayan mo. Adak dito'y kusina. Ikanak man iti kwarta. Ano ang ti kwarta? Ada katangay. Igatang iti bagas dayjay. Sukatak, tukaday. Sukatam taawan ka ng tano, di mo sukatan. Wine, daanag mo na ya. Madumi na kita, istambay dito, tersina, maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadumog damin. Ay, una niya. Ibagbagak nga rod ang gumatang da itilakaw. Ay, siyak maray, gumatang account. Tapno, awan makunkunan. Kaya tapno saan kan, nga gungungay, maray. Nasaya at ano kasta? Oh, anya nga itigatangam. Dahita man, maray. Ayan na. Kita mga min dahito itudto daw. Dayta nakabiti na krispap. Wine, iso dahita, tigatangag, maray. Dayta laang tigatangam. Gulpiel ko na. May salangan tinabatay. Iso nga ron ang gulpiel account. Dahito, di 5 pisos. Keep the change, maray. Naa. Oy, na kayong agis istambay. Gumatang kayo mo't itilakok. Gimatang ako na, maray. Saan kan nga reklamaw? Ay, anya mo ti ginatang mo ngay, may sa krispap. Saan kan nga reklamaw? Imbaga, tagimatangak. Siyak, tirumbang nga reklamaw. Naa. Ay, umay ka lang rod ag internet iti tersinak ag reklamo kapay. Kasanaw, nagkulbot mo dahito lakom ang krispap. Ah, nakulbot aya. Kaano pa aya dahito alakom? Idi pa'y napalabas at tawon ang nakabitin dayta. Anya, ay iso mo lagaya man nakulbot Nakulkulbot pa yung lalatinwag. Marikwanang, istambayan sa matunday to'y tersenam. Ay na, won maray. Saan mo't nga rod ag umatang dagito yung agis istambay. Umay dala ang ag internet. Imbag kanyak taumayak gumatang. Ay, damot laangan gumatang. Anya ay atigatanga, maray. Si daon mi kan ni Inteng. Ay, karni man mo't ita ti si daon mi. Ay, nakaisam manan ni Kapitan no kasta, maray. Ay katwan amare. Sigurado da ita. Nakaisam manan ang mapanag-duty di barangay hall. Kagawad. Apa nga? Awan mo tin agpakita at tanod tayo. Ay na, adda amin ijetersi na Kapitan. Ha? Agmalmalum da nakaistambay ijay nga agin internet. Ay, unay ba't daytan? Kada ko mapay parabit ko kada kwada. Imado nga ro ti istambay ijetersi na Kapitan. Manipod na da nakit internet. Nanti problema, saan damot nga ro agumatang, maki-internet dalaang. Ay, narigat ti kasta kagawad. Ong takpay idan kung nakagumatang damot itilakok. Rumpang lang agistambay dala ang asaan da gumatang. Maki-internet da. Yan.
Pampanunutek nga rod asukatan laeng ti password na ja internet ko. Tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Way, dak ditoy. Apayaya. Kunak no napan ka nagbangkag. Ay na Maray, agmalmalam nga adda ditoy nga agin internet. Ay, awanan ti gatang itibagas. Tainin inot mon ng liblibas. Awanan ti gatang ta itibagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, Maray. Ha? Apay ngayon bagam ngay maray. Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan. Adaya may. Ha? Madinsan ati mapaspasama. Apay, agimon ka, Marituyang. Ay katwan amaray. Ha. Jak ipalubos nga adda ka chat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinatayan. Ayagtal na ka man tuyang. Si kanto mga main marikwanang. Pilay bagbagan. Amumit ni tuyang ka. Amin na mangag na, patyan na. Oray sa napod na. Nakitak mat dagiti tanon mo ijay tersena ni Marikwanang. Agsilsil punda ijay. Saan na pa yan na nagpakpakita kanya? Nadadangarod amin ijay. Si Madutan nagidya tanaw. Si Madot Dan manipod na dan iti internet ni Marikwanang. Ijay dan nga agis istambay. Makaungitak sa nay. Parumbang ngamin nga agungat ka Kaslama dimat no agungitak. Apay amaday. Amo mo ti mapasamak no sak ti makaungat. Akatuan. Agasok amin nga agong kan lapayag mo. Jak kayatan ang mapasamak na ita. Darigatan. Kahit bye-bye amlatan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanan ti amuda nga aramidan no saan nga agsilpon. Kapitan, umayak man nagreklamo. Anyat ireklamo. Hay, nilakay ko Inaldaw matlaangan ang nakaistambay ije tersena ni Kagawad Kwanang. Di na mat kayat ti agtalo nun. Ha? Apay ngay? Sapay sa nga pulo dagiti anak mi. Yay. Kasano kami ngay ngagbiag? Don't worry. Mga ramidak iti wagas tap no masolbar na ita a problema. Wan man, Kapitan. Ay, uray dagiti tanod ka. Si Madot na rin sila. Ni Badungkaw maray. Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin ang naka-standby iti tersena ni Marikwanang. Ay, jak maibaon asumak daw ka nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akaldaing. Ay kat bagbagaam Kanayon ti apa may maray no bagbagaan. Ay kat agreklamo ka kan ni Enteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga ramidan. Adda nga ta ni Kapitan ijay barangay hall ita. Okay? Inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga rod agreklamaw maray. Kabadong, kita mo, ni Marituyang mo't day ta lumabas. Ay, baya malumabas maray. Ay kat damagam mo't ano sa dino ti papanan na. Day talag silsilpon ti aramidam. Mapanagbangkag day ta. Iso ti pagbangkagam. Asika kumamot na. Ay, jak masangaw. Ay na, ani, nagturong mat ni Marituyang iji barangay hall. Ay, kit baya mamaray. Ijay siguro, ti pagnana, ama pa ni Jay Bangkat. Saan nga ta ama pan agreklama? Ha? Kanya kumangay ti reklamo na. Sunto, pa ti reklamo. Nay, apay ko mga ireklama. Una, tadi na mo tagisagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan samot, kabadong. Way, nagparta kita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatay. Ay, maurnong manendag iti istambay dito tersina. Naa. Apay nga aming mingming laktad Marituyang. Damdamaga kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga agsao Kapitan. Kawin na. Kasano nga'y amaamwak no anya ti ibagam no di kamit agsaw. Kunak numabasam dito'y rupa. Apay litra day ta rupa tamabasa. No nagado akorduroy na.
agreklamo kapitan. Anya ti ireklamo marituyan? Ni badung ko saanan nga trabaho. Ha? Jay lata nagsilsilpong jar aramidon na. Oh! Santo agbirok iti na imas amasida. Gatsan mat nga agbangkag. Na Hey. Agpapada kay meten iti reklamo. Kadag iti daduma amisas. Nagreklamo dama kapitan. Oo. Talagang aksyonak matkit di dayta a problema yaw. Kasapulan nga aksyonam kapitan. Ala. Pagtutungtungan mintaw kadag iti kakagawad ti solusyon na. Sigay kapitan. Naskang apagtutungtungan yaw. Apay nga, nakarikap na ito tersina ni kagawad ko na. Ungar tataba daw. Ay, sana mabali na. Makapag-internetan. Alang raw. Tuktukin tataba daw. Marikwanang! Lukatan mo ito tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam. Gumatangak itilakom. Apay, atay gatang ma'am. Ada kwarta dito'y bulsak. Marikwanang! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan amang lukat ita ni Marikwanang? Tapay ka now. Ay sus! Saan ang mabalin? Asaan nga aglukat May salaan nga aldaw asaan amang lukat ni Marikwanang. Ay na! Aburido kayon. Ay, sana ko na makapag-internet. Oras siya nga raw. Di akong makapag-internet. Ay! Matayak na awan ti internet. Andiyan, Marikwanang. Nasulbaran ti problema. Wan, kapitan. Sigurado nga awanan ti misis nga umay agreklamo kada tayaw. Awanan at saan dan ang makapag-internet? Rumbang lang. Agtrabaho dakit di da kita. Saan apuro cellphone ti into na reda. Imbag kumamot no gumatang da itilakok, saan mo't nga raw? Balabari. Agawit ka. Taing ka maglukat ititir sinam. Kagawad ko anak. Diyan nagsaritaan ta. Aramid abun. Wow, kapitan. Talaga nga ramida. Nakalukata, hindi tersina ni Marikwanang Apay no nakalukat. Nagsapa ng lukat. Katartaraok pa lang di kawitan ng lukatay. Kay sa dinungarot ti papan. Ito lang tersina na. San ka pa'y nagmulumog mapan ka man na nag-internet. Dagiti ngay taraken ta, kasanudan, awan pa'y paglutok adanaw. Apay nga. Ay nga ngagpwesto. Madimit tayo. Matiya talaga Marikwanang! Oh, imbis tiyak pa'y lang ka nag-itilakaw. Apay Apay nga. Diyak matin makapag-internet. Oras siya. Madain. Talaga saan kayo na makapag-internet? Nay, apay nga maray. Anon nga ito internet mo. Ay, Sana mabalin na dyan maka-internet kagawad. Matayak. ay, sino katakon ti password? Anya, ay sana mabalin na maray. Agwala ako di mo isubli sigo da password. Kagawad. Uno, ibagamlat ta kada kamin ti baro a password. Hay, nalpas kamin ang nagtongtong ka ni kapitan. Ha? Mala, mapan kayo agreklamo kan kwa. Ay talaga mapanak. Mapantata ba daw? Makaluluwa kami kanitata ba daw, kapitan? Kasla saan mo? Madi nga mintirik namin di naramid ni Marikwanang. Anya ay ati inaramid na. Sinukatan na kidin di password di internet na. Apay mabalimot tikas dyan. Aya, kapitan? Iso aday tatyo may reklamo, pare. Internet na dayjay. Iso di agbaybayan. Sukatan na, no kaya't na sukatan ti password. Di kayo lamabayin nga may agreklamo. Saan nyo ba't nga internet? Agawit kay din. Drama-drama kayo pa, makaluluwa kayo. Testing lang, kapitan. Nungay agkuray. Apay nga kusisilap ka, kabadong. Saan ako na makapag-internet?
Ay naukodom kit di day tanwang mo, amapan iji bangkag. Anyaya ti password mo. Ha, awan ti pangibagbagaak. Siyak lang ti makaam mo. Mingka kaagaradon. Ay, nakabanikas ni Marituyang ijari daw yaw. Isinsinyas nan nga ingka kanon. Ay, mapanak man lang ay. Ay, tatabadong. Una umpay ngamin ti trabaho. Lepasam amin. Tapno saan nga reklamo ni nanatuyan. Ala, sige! Diton, tinagibusan ti sabalipay amparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Pugley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdengal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tatabanaw. Apay nga yung parada mo ta tricycle mo, di ta sangwanan ti tricycle ka, kuno siya tinakapila. Kabay bayad ka, iti membership ko dito atuda. Oh, So, di naklabdan. unang, Apay, nagbayad ka, iti membership mo. ha? Saan pa'y? So, asyak, tagpila. Kaitultulod mo iti pasahiros mo, bakit? Itatanag subli ka? Ti kaya mo siya kamanin ti agpila. Kabay bayad ko nga raw. Oh! Sulitan ka, din bayad ka. Karnay tuyang. Karnay, ti magatang na dayta na pasadaak ita. Wan, may sakilo a karnet baka ko naman. Naggana sa'yo. Kain ka nga rin gumatang na. Wan, inak gumatang tagluto akaun. Amok amabisin ka na nagpasada. Adaw, tinapasadaan ni Badong ko itamari ko anang. Talaga nga adaw. Kasanaw ka isun sa laang matan ti agpaspasadan. Una, alis tong agpasada ni Badong ka. Ay na, agawan na kano dagiti daduma at tricycle driver iti pasaheros. Maaramid ayamo ni Badong ko dayta. Araramidin na nga rudan. Malaki dain, lakwan na kun iti may sakilo a karnet baka. Daytoy kati pagmayatan na, no nagagat ngagpasada ti asawa. Enton bigat, karnen tumanan ti sidan may maray. Kuya, ingkamot padigwan na, ni parinteng iti karni ti baka. Apay padigwam pay laang. Kumparit nga raw. Iso pay amaksay iti sidan. Dakis tagim emote. Sigay, inangarod padigwan. Kadum ti padigum tapno at dagreklamaw. Sanak ang maungtan. Apay nga dagreklamaw. Asinaw ti reklamo da. Siyak Apay nga reklamo da ka. Ay, nagaduki di adamdamago mo na ya. Ireklamo da ka. Talalag amin ang pasahiros. Ayun anya. So ngayon kapadigwan ni Parinteng. Kadum ti karnay kundiguna. Tapno at daigupin na. Ay, una yun, Enteng. Sunay matantikas na panagigop mo. Ay, maigop naksamatan. Ha? Ay, itaakla abakaraman iti kasta. Ay na, nagnanam ti digo ti karni ti bakado nga. Ay na. Anya nga italaan. Kat no kanayon ka nga ilutuan itinaimas asidaem. Ay, sa bali lang tamad, no linuto ti sa balay, banag. Ay, aglisi ka dita. Agigupak. Paglisyon nakpay. Una, agigupak akastoyam! Na. Ay, una yan.
Maray, sindami lang ni pare Inteng, yung padigumiging kwa na. Ay, wala, pare. Sinda na amin. Inigop na amin, adigo. Di nakpaimbat dyan. Ha? Mayat ah. Ibagam, padigwak tumanay, Maray. Ay, saan mo ko maaruwaman, pare Badong? Apay kumasaan nga, kitang kumpare kami, Maray. Ay, agpailiak gayam, pare. Ay, asino tinakapila nga agitulod iti pasaheros ijay ilay. Ay, siya, kapitana! Ay, sika? Siya ka day, Maray. Umay ka naglugan, dito tricycle ka. Naa. Siya kumiti agituludin ah. Kanayon mo ila si katimang itultuludin iti pasaheros tataba daw. Kumaray, dito yung aglugan. Iso asyak, timang itulaw. Ay, saan ka day asurutan nyo? Jay no asino tinakapila kat iso ti agitulod? Maray. Awan prino na day ta motor na. Delikado ti biyag mo, nuglugon ka tita. Ay, sus, nakabutbuting nga rod ah. Tataba daw. Anyaman ti arasaas mo ditan. Pigsama ata anong mga kumahit. Agsina pa iti motor, kin sidecar na day ta. Kinuing galot na lang. Ha, ay, makapanirbyos. Why, inggalot na lang. Sana na iwildeng. Apay adi ti Tersina, kinangi paradam, di ta tricycle mau. O mapasahero sa may lugan ko iti paradaan kagawad. Din sa laangan ka Badong, ti agitultulod iti pasaheros. Kano perper dyan na kami may takakadwa na a driver kadag iti pasaheros. Ay, madi ati kasta. Isungawan ti pasaheros minata kas demo ni tataba daw. Mala, bayam, ta si kanto ti pagluganak, inton agudo nga. Ta saan ka akakaasi nga awan pasahero na. Ang parte ka ba't ita ti manok tuya? Di mo liplipatan na patigwan ni kumpare ng tay. Kanayon latan apadigwam. Ito na. Basta talaga tayo kumpare. Saan nakamot nga rod ang malagip apadigwan? Basta bilangan no mano adaras, di pa nagpadiguta king kuwana. May kamano day tuya na panang padigong king kuwana. May kaduan Basta laglagi pa ma. May kadwatan na pinadigwan day di ngayon tay. Bilangan. Nagmayatay ta pinadigwan na manay. Kumpare nakakanong amin ni Badong, kapitan. Oh? Iso at pinadigwan na kamanun. Maray. Kanong tumanay, di sumaruno ka pa nang ipadigom kanya. Kwa, Inteng, di ka lamabain. Day kakit din tinamdamagam. Apay dakis ayat ti agdamag. di ka madanagan, kapitan. Tako na ni Badong kaw, at tunggal na imas ti si Daon may, padigwanda ka. Agyaman nak Maria. Kita ang banang. Nagmayatid na kumari kan kumpare na anasing pay. Akas ka ni pare Badong ka ni Marituya. Daman pasaheros ka. Ni makagawad ko nang rata sumunga tataba daw. Amo kamay sa manin na pasaheros. Agudo nga, inak gumatang iti ilakaw. Mamay kagluganan maray. Dito'y tricycle ko, tipagluganan. Sa baliman, matipagluganak ita ka Badong. Yes! Dito'y tricycle ko ti paglugan na ang kagawad. Nay, kapay ngay. Tadita mo tinagluganan maray. Kat dito nga ruti kayat kaw. Kaya't mo dahi ta tricycle driver? Saan ngagdigdigaw? Ahaw, tilay bagbagam di tataba daw. Pinagdigdigo sa may. Ure, sagpaminsan na ka, agdigo sa nata. Sige, itulod na ko, tanay, agap apura. Sige kagawad. Intan! Ay na, babawi kang aglugan ni Tamaray! Mapirti day da! Tunamlan na sino day ta, tricycle driver? Apay, Inagaw na, timay sa pasaheros ka. Ma'am, na sino day yung pasaheros nga inagaw na? asinaw. Di ko anang ba? Kahit di na siguro kayat at aglugan iti tricycle mo. Pitno amin na pasaheros, kaya't na taglugan dito yung tricycle ka. Una, tapilpilito mida. Awan ti sa balya, pagluganan, dagiti pasaheros. No saan lang ang tricycle ka. Kano saan ngay? Ay kitagungita ka. Sana mabalay. Oho, hinton kwan, ireklamo da kakin ni kapitan. Kayam ko day ta, Kapitan Tuyang.
Malaksid na, kumpare. Kanayon ko pa patigwan. Paburlat ta kanyak, dahi ta, kumpare. Mayat mo't gayam ti aglugan dito tricycle mo. Talaga mo't amayat kagawad. Nila tatabadong ti mangibagbaga saan? Kaya't na nga ijay laang tricycle ti pagluganan dagiti pasaheros. Kinalaingak pa ngagmaneho kagawad. Di ore patayabag ti tricycle ko may alata. Ay saan agnervyos sa kano kasta. Kung ko nalaing, ayun talaga nalaingak. Sige, tanay, asidagtan ti tailay. Ala, urayang kanto dya iparadaan ay. Sakto mang bagkat ka dagiti lakaw. Apay nga da ka dito'y paradaan. Kaya di umayak magparada ah. Agurayak iti pasayros ka. Ay, sana mabalay. Napaya sana mabalain. Siyak lang, di mabalay nga. Parada dito'y. Agpapada tayo ang membro tituda. Saan nga ron ang mabalay? Mangkita ka, iti sa balya pagparadam. Sana dito'y. Unay kaya. Maditikas ta ah. Mangbirog ka, iti paradam. Saan nga dito'y? Ija tayaw! Kapitana. Adan ni kapitan dito'y balayaw. Aday jay barangay hall. Apay aya. Aglablabusan ni Tata Badong. Ireklamo kon. Nay, anya ti inaramin na ayakan ka. Di na mo kat apagparadaan iji paradamen. Ah, apay ngay. Isu kanula ti mabalay nagparada ijay. Anya, aket sa dino nga ron ti pagparadaam apagurayam iti pasaheros mo. Kuna na nga iji kanu adayaw. Ah. Iji kanu sana makikita. Ay naglukon. Isu nga ireklamo man. Sana mabalinda ito yung aramiden. Nakada kami akakadwa na at tricycle driver. Wen, barok. Sige, mapankan ijay barangay hall. Ni, kagawad. Apay, nagadumot ti tao dito yung barangay hall. Ay, umayda ka no ireklamo ni Kabadong. Ha? Umay da ireklamaw. Kaya no isumot ti ireklamaw. Ireklamo mat ni Kabadong. Huwag kagawad. Ay, katsagay sa kayo nga umasidag ka ni Kapitan Tay bagayo ti reklamo yo. Mabayaga anak ah. Ay, katuan Ay, ngamnas kan nga agpila kayaw. Malipatak ton dagiti ibagak ko man. Ay, kat isurat mo ngamin Napanuga ka na sumangsango ka dagiti nagado ang nagreklamo. Kapitan! Adapay may isang nagreklamaw. Adapay? Asin na usay. Siya, kapitan. Na! Agreklamo ka ba? Una, kapitan. Agasim mga iti narami kanya ni Tata Badong. Nagalas. Adya ti inarabin na kang kaya. Ala, istorya manipod drogay. Aging ga iti uday. Ala, dumgagak. Ala, denggem kapitan. Istorya account. Nakaad-ado dagiti nagreklamo. Reklamo da ni Pari Badong. Isu amin dagita nakalista dita a papel. Kita pa ni. Back to back. Back to back. Op. Kahit, anya nga iti reklamo dakan kwa na. Naduma-duma Isu paayabak man ni Pari Badong. Ne. Adag tuk-tuk-tuk. Sige, tayo nakitaan. Ay, naimbangal daw mo maribanang. Kastamot kan ka, kapitan. Ay, kastamot kan ka, marituyang. Agure ka man. Anyat karga dayta nagdakil amalukong nga awit mo, marituyag. Karnit baka, kapitan. Siyempre, imbaon nak ni Badong kaw. Padigwan ka kano. Ha! Agyaman akmaray. Thank you. Si daam kano amin dayta, kapitan. Kuna ni Badong kaw. Ha? Sige. Nagsaya atin ni Pari Badong. Nagsaya at ni kumparik Abadong, kunam. Ang kita mantilistaan dagiti mangirik-reklamo kan kuana. Huwag nga ron. Napuno ti back to back ti papel.
Iso amayat ti iigupam, iti dayta si daan, nga intednaken ka. Ay, sabali daytoy. Sabali mat dayta reklamaw. Na, Saan ka madanagan dungo? Paayabak pa rin ni Pare Badang. Nga uray pinadigwan nak iti namin adu-adaras. Inibos mo mula, yung padiguking kasidan, paray. Uwan pare, inibus ko. Kurang pa Mala, padigwan kang tumanan, paray. Pare, mabalin ko, tayo gawin. Na, pa'y nga gawid ka. Kahit saan pa'y analpas titong tungan ta. Nalpasin, paray. Na, nalpasan nga. Gure ka. Ambam, nagadaw tinagreklamaw. Kontraken ka, paray. Ay, bayam na kita, paray. Dulamin na reklamo da. Ay, nangina ka no ti singirmaw, iti pasahay. Ay, isa na punto da ito, paray. Saan ka kanumit amang mangtid iti barya dagiti pasaheros? Oh, Olbod na kita nga agreklamo, paray. kay na, saan ka kanupay amang mangtid iti discount? Kadagiti senior citizen. Oh, May sapay akin na olbod na ita. na hindi mo kanupay kaya't apagparadaan iti paradaan niya dagitay daduma at tricycle driver. Kaya't mo si kalaang kanuti agparada. Olbod, tinag ko na iti da ita, pare. Pagsardengan kansan gagpasada. Ne, tapay ngay, pare. Nagadaw, ti agireklamaw. Sana nasaya ti kasta paray. Ado ti linabsing mo. Paray, nalipata mo. Anamin aduak ang nagpadiguking ka. Na! Namin ano nga minan, paray? May sa... dua... talap. Uray pa'y man maminsa nga pulo at padigwanak. Do agaramid kamitla iti maday. Ipatiliw kanto pa iti pulis, wano navy, wano army, wano marines, wano soldado. Ay, saan mo na, pare? Nga Nya ka mo tin. Agbalbaliw akong, pare. ka? Sana kung nga aramid iti sana nasayaan. Apay nga tatabadong, tayo paradang mo tan iji likodan ti tricycle ka o di tricycle mau. Si kagayam, tinakapila. Uy na, angam ko na ano agawang manin ti pasahiraws. Ay, sanay. Tagungan ni parinteng. Ay, una. Ay, narigat ti mapagungtan. Ada pa sa heros. Yung kay tuluday. Ay, sige tatabadaw. Si kantumot tayo ti makipila. Ay na, tatabadong. Tapno maornos ti amin, di taparadaan nyo, saan ka ngaglabsing iti paglintagan? Sumurot ka iti umno apila. Ala, sige!